I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ću vam pokazati jedan sajt za skidanje igrica preko računara. Znači taj sajt, čekaj, ovo sam uradio, taj sajt se zove CrowdTorrents. Znači preko tog sajta skidat ćete, na primjer, preko torrenta. Znači ostavit ću i link u opisu ovog sajta. Znači što treba da imate, na primjer, torrent, i to je to da skidate. Evo ja skidam neku igricu, mislim da je GTA San Andreas, skidam za to i idemo da vam pokažem. Čekaj, idemo da, na primjer, da ima GTA, imamo na primjer ovdje Mafia 2, GTA 4, 3, Vice City, San Andreas, GTA 5 Watch Dogs, imamo ovdje i FIFA, sve ljubitelje sportske futbolske igrice, to je PES 17, imamo FIFA 15, FIFA 17, znači igrice je ludilo, ovo je sad je ludilo, imamo ovdje PES, imamo ovdje PES 18, imate Ghost Recon, znači sve najnove igrice, Cube, imate Pro Evolution Soccer 17, ne 18-ica, WWE, na primjer imate Games List, ne, genre, imate ovdje Arma 3, Tech Ops, imate tipa Hitman, Game of the Year Edition, to je igrica do jaja. Evo Call of Duty koji, ne znam, na Steamu da kupite 50-60 euro, ovdje možete da ga skinete, znači besplatno. Znači ova igrica je, ajmo recimo 2 mjeseca stara, a igrica je mnogo dobra. Imate Wolfenstein 2, znači SWAT 4, svim preporučujem da igraju ovu igricu koji imaju slabije računare i laptope. Znači imate Sniper Elite, bukvalno Fallout 2, imate ovdje sve najnove igrice, tipa evo čak i Max Payne 2, imate i neka igrica Ghost Recon, Weirdlands. Znači sajt je ekstra. Ljudi, to je bilo to sve za moj prvi video. Ako vam se svidio video, ostavite obavezno like, share, subscribe i komentar. Mislim da očekujete gameplay sutra ili preko sutra, tipa GTA San Andreas. I vidimo se do sljedećeg videa.